Mai ka kwe na tami ton channel kharu laudere asai August rikat kum singnai na chik na churuk the Gunfew Mail the Manglong local newspaper king in sam the ko Infal July the tamru na khat Unified Joe Organization Jomi Chief Association Khani Jomi Council dong representatives nunroi July the tamru na khat ka Chief Minister Yomnam Khamchan Singh ta Chief Minister Secretariat Infal khawang ariu kan the CM ta ariu kan me khautai MLA Tongbram Rovindro ni kazau kani Jomi Runapatai member delegation re ariu kan me khau Chief Minister re government re chu sang mai phungwang khang karamba me khani community koina kalulung kumna lung cham danu khang tan subam thi tu na sakane inbu na government re stakeholders koita engage suna chu sang mai nai dat khang khani la luma na lasting resolution nai na lung danu khang karam puni thi tu na sagani Jomi phom kuthum jong leaders nun roi Chief Minister de infal gwangna ariu kan metai Manipur khawlat lupat kan mai tingkum kathum tang Churachandpur thangre rai mai suna infal gwang ariu dat mai ye tumna mi hybrid law and order situation Manipur khogai inbu kudat na ba mai lian bam tongi tuna cham de roi ti thai kane Jomi representatives de Chief Minister khaw Shu azu lam khaw saw gut lau khan sang wai kani kumna kani rini government reju sang mai nai dat khang karamba mai khaw hai ma chong bam ni tuna lumnu mai latbam salo kani tuna sakani delegation the Churachandpur khaw multi utility hall ka siam lau khangni proposal submit sukani makan mai MLA Valjigin Valte na Joseph Valte social worker ni delegation ding khaw tai ka zaw kani kumna kamai restate khaw chu sang mai nai dat na lungpuni mai khangta agun mai indau kani Jomi Council ton chairman Vonshwa Nuklak Thailai na Churachandpur Thangroi Chief Minister dang khaw developments azu lam parira khangwang me hybrid communities nun ka khaw lumai azu tilaw bamthi tuna sakane Infal July tarik tamru na khat search and combing operation July tarik chi na chakiu nung tatkai na Naga village karta kabloi kan mekhaw United Naga Council retan na nuni mak mai indau kan the kumna mi tong tan hai ka khoi mak mai Naga mai nun ru khaw military suppression tatkai tong di tuna sana Naga village guard hai mai lam khaw hai state le central authorities ri karit lani nai tuna sakane Bityang village none subdivision lung khaw operation tatkai kan mekhaw tai duty subam mai Naga village guard lan bilung rem mai or lan bi mai riam mai san sina thaikan chongi kumna bai mai civilians action lalo makna ka khoi mak mai nam khaw kaniu kailung ngakba mai ta target suba mi tu na pian mak mai indau kane Assam Rifle khani CRPF Cobra units re suspension of operation agreement bang khaw ba mai nun ru khaw tu operation tat kai ngam mak na kiuram mak mai khaw tan subam thi tu na pian mak mai indau kane ka khoi mak mai naga mai charuk ta lailon wifi khaw ringnim ta lana suloi kan mai lam khaw karyang nai mai KNFP cookie militants tu phugut law mak na bami tuna pian mak mai indau kane mi da kha UNC re government of India khaw lungning inthana transparency naina kaganting sang na pending nai gong mai Indo Naga peace process sai address law khang sang hoi kane Tamanglong July tarik tamru na khat Zangru tuang skill training khatni upper ID awareness campaign Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya New Mandu Tawsem subdivision khaw Thursday nung ngan law kan the program the July tarik chu na khat khawre tamru ngan hai educational reforms bang khaw students nun tong practical skills tigai in bu thau khang self reliance leadership qualities kani digital academic identification awareness tilaw khang that kai kan chonge training lung khaw tai resource person azu district headquarters khawre gwangna tailoring musical instruments kani traditional and contemporary lu vocational and creative arts bang khaw incham law gai kani students nun team building communication skills, leadership development, health management, community wellness, kani menstrual and personal hygiene lamkaw workshops kazaw law kani. Meeting initiative the National Education Policy 2020 bangkaw classroom kawri tuan na kaginay may skills pangtay incham law gay kan tongi. Meeting program ko tay Journal Education Officer kani District Project Officer Samagra Shiksha Tamanglong tong officials re gong lautang kani kumna kani re automated permanent academic account registry ID lam khaw awareness campaign tat kai law kani Washington July tarik tamru na khat US President Donald Trump re lingthau lo mai Board of Peace re lading la kan mai Q2 Hamas nun re bansin inpat kai khang kumna Israel versus Gaza khore tatpat khang tu mai luan khaw nuna kan the mi agreement high historic suwe kumna kalun suna implement sugut ni the tuna Trump roi indau kani Board of Peace member state nun re billion akhat fan hai tini na the kumna Gaza ta kasiam thaudat khang supni the mi board khaw ka zaw mak mai kan di nun re Brazil India Mexico
South Africa, China, Russia, Britain, the European Union, France, Germany, Norway, kani Sweden, US, kani Middle East, kaubang may alliance nun rui kazao gay mai na ba me. Hyderabad, July tarik tamru nakat, Cockroach Janata Party rui protest may gan kaub. Prime Minister Narendra Modi don contain the target sukan mezang rui. Meta company kani Facebook le Instagram account azuta. Hyderabad Cybercrime Police rui case registered suna book sukan the. India's Meta head Arun Srinivas kani Facebook le Instagram account azure PM dong social media platform ka images na meta manipulate suna kani objection sunu my videos azu hai tipat kan mezang roi case registered su kan tonge kazi ramang my content roi na misinformation public ka kau zauzi karang katua katit khang sumai sinui malamai public order da ti ka gong mai ti pare tu mai complaint ri sa kane tamang long ting nai luan pok phabu tari khat kum singne na chi na charuk lau chuan ting rai na ye ka lan ting zin nai na ye sing bang ting rai na ye pok phabu tari ka nai kum singne na chi na charuk lau chuan ting rai na ye ka lan ting zin muang na ye sing bang ting rai na ye mai ka goi na king chui na king lau mi khang ta ka ngan ma nga chuan ku mai in daw we asai khang tu cham hai khoringa lau the ning thau ka lau chuan khong ru ma khai kai mi gan rui king in sam da la kho chuan ku the